گلی خوشکا گلی برادرا شب و همیا خوش و شادی به ون هردم صحت و عافیت دابن موی روژید بحثا تیمور لنگ دا مگو امی بحثا ریویتیا حکاره و بوسنه هرسکی بکن که میره حکاره چواد چه بوسنه هرسک وجبونا چد چه و علی عزت بگوویچ کرده عجبا و یا خلق بوسنه ام دخوازن ویا درخن هوله حوالو دوستی ما برا ببهیزن و بزان بن بریا ویا داخوازی و رجاکا مجوه هیه تشتی که از دبیجم اواناش سر خونادم از هموش تاریخ دبیجم ونجی ده یوتیوب دا ببین اندام من ببین حواله من و جهدو را جی پار بکن برا عالم زیده لگوهداری بکن یعنی ده یوتیوب دا قبول بکن ترکیه بجا قبولت فهمت کی؟ باشه قرال ریویتیا حکاره ریویتیا میرا بر بوسنا هرسکه قرال بوسنا هرسک ستاپ هن ظلمه لخلق خود که ظلماوی به دوامه و ملتی وی ظلماوی نچار دمینن و پریشان دمینن میره حکاره به ظلمه دبیزه یا او دبیزه یا جی آلیکاری جید خوازن جی هر دیایه که میره حق جوله مرگه میر عزدین bu ordiyeka giran ve berê xwe dide welatê Bosna Hersekê. Ew çax boşnak û macar jî dibin zulma steb hin dabûn û dibin egemenlika wî dabûn. Dîsa ordiya Kurda kete hereketê li ku zulm hebiya ordiya Kurda berê xwe didanê. Nabeyna Hekarê û Bosna Hersek 3188 kilometre ye. Guhdarên delal min carek dijî gotibû li Kurdê xwe gudarî kin çi Kurdên nezan çi ê zana, çi ê mêrxas çi ê neyê mêrxas, çi hikûmdar çi ne hikûmdar, çi adil çi ne adil, çi xerab çi baş li teva guhdarî kin ji teva hez ku hûn mêr bin nebaşa baş bikin. Ji vê bonê li mîrê Hekarê guhdar bikin. Mîrên Hekarin mîrên namîdar bûn, mîrên mezin bûn, mîrên bi nav û deng bûn. Feqet dîrokvan behsa wan nakin mala wan ava be. بس نکن جی هر ازی درخم یک بیک ازی ناوی وان بیجم خدا از که شبک دن میره حکار چواته بورسای و به آلیکاریا سلطان فتح استانبولیت که خدا از که زیوی بیجم شبک دن ازی ویا بیجم بله ام بگن سر مجاره خواه 3000 و مگو 3887 کیلومتر اردیا کردا بر خدانه و غیر او پشت خدانه فلکی بر خدان بوسنه هرسکه میر عزدین و عسکری خواه گیشتن بوسنه هرسک پشتی 5 ماه گهانه هدف خواه و 5 ماه بقرار را جنگ کرن قرال هاته کشتن گلک عسکری وجی تلف بون و خلق بوشناق و هربات و بوسنه هرسک دکان خواه برحتی وکرن میر عزدین شیر عدالتک ناوانده داتینه و گلک جی آرام و خوشید که به نابینوان جنا قرال بوسنه هرسک آتیه خانم عاشقی میر عزدین دبه و هر وسا میر جی عاشق آتیه دبه خلق بوسنای اوه میرخاسیا کردا دبینن مسلمان دبن پشتی آرام و آشیتیت که بوسنا هرسکی میر عزدین رادبل ولات خود دزبره خانم آتیه جی دگل خود تینه اوته ولات جولمیر گهدار اندلال حتی آنا جی لحکار مشهور دبیجن بوکا بوسنای یان خاتون بوسنای خانم آتیه گلک زکی بو او دیلبر بویه هنک اثر دلال لحکار دهیله بله مردوان نوا هندر مالی دا که مرو پی درد که قاطع جوره که قاطع یک قاطع هندر دا جی به مردوان تق مرو تیر چه قاطع جور که آنا بزمان آنا جاد بیجن دوبلکس او یکمین لحکار او ایجاد که و یک بله یک جی لسر آوا زاپی پره کش کندره به هوا داتینن جرات بیجن رایلی köprü ev jî bi bena û bi kindira ew köprü ser ava zapê çêdikin. Êsisiya eşîrê dor medara Hekarê nel hevbûn hemiya dike birayê hev. Çawa dibêjin Ertûşî mesela berê 12 babûn qey 12 bab tev Ertûşî naxir her qebîlekî cuda cuda ne Ertûşî ne esra tişkî wisa tune. Feqet jina mîrê Hekarê ku hat wira êzdîna û mamxura û ala û gewdan û falan û bêvan تمام کر یک عشیر ناوی وی دانین ارتوشی جوی داته
yoksa herkes aşir seri xwe bû. Her aşir seri xwe bû. Heta xanima Atiye nehatibû hekarê her babek eşîr evê xanimê wan kire yek eşîr û navê Ertûşî danî. Evê xanimê rabû eşîrê pinyan jî kir milê rastê ji mîr ra û Ertûşê kir milê çepê ji mîr ra. Her diya kir birayê hev û berê jî pir bi hev ra kuştin çêkirin. Bi saya serê vê xanimê eşîrê hekarê hemî bûne bira û neyatî li nav wan jî rabûn. Di pey mirina Etiye xanim heta ana 1000 sal evan eşîra neyatiye hev nekirin û hevdû nekuştin. Mîr Ezzedîn û Etiye xanim dizvirin Bosna Hersekê û li wir diçe ber rehma Xuda. Gora Mîr Ezzedîn wexta meriv dikeve nava bajêr li ber Qapî Qulisiyê. Serokwezîrê Bosnayê evê berê hinek maqalê xwe da pesnê xwe ewha dibêje dibe ez kurê şêrê Balqanim û ez neviyê Mîrê Hekarê Mîrzeydînim. Şêrê Balqan ku bavê wî ye neviyê Mîrê Hekarê ku Ezzedîn e. Eserê xwe ji Balqana ra û ji Ewropa ra danayînim ji ber ku Kurd e. Navê wî navê kalî wî danîne. İzzet kalî wî Elî bavê wî bek navê Kurda ye vî çî navê Rûsa ye. Yani Ali İzzet Beg û vî Kurd e û neviyê Mîr İzzeddîn Şêrbegê Hekarî ye. Ji Etiye xanim e lawek çê dibe. û Etiye xanim û Ezdîn Şêr Mîrê Hekarê qebra her diya jî li Bosna Hersekê. Kesê dixwaze baş vê meselê hîn bike wexta ku nesîbê wan çû Bosna Hersekê li Bosna Hersekê kar têkevin dîrok û tarîxa wan a ya jî ji dîrokvanê wan bipirsin û basa Kurda bikin, basa Mîr İzzeddîn bikin û wê ji we re tek tek ji serî heta binî basa Mîr bike. Kesê ji wan mîra ê ku wefat kirine û ê ku ana saxin û ê neviyê wan hene û ê tornê wan hene Xwedê Teala rehm û kerema xwe li wanê mirî bike û ê sax jî heyatek baş seheta bedenê bide wan. Guhdarên hêja heta bajarê Farqînê da mala beg hene û mala Yusuf Ezîzoğlu hene. Evana jî ji nesla Mîrê Hekarê ne. Tarîxa wan jî dizanim rokê Xuda eskemî wî jî bêjin. Selam û hurmet bi xatirê wê hemiya hûn bimînin xêr û xweşî da.